Kentucky Fried Chicken KFC food chain की सरुक अमा ओइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना अहानबा आउटलेट का से न्यू चेकन बाजार दा डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर ओरिबी डॉक्टर नेविदिता लायलाकपम IAS ना रिबन कक्तुना हौदोखरे इम्फाल ईस्ट की SP अमदी BJP मणिपुर प्रदेश की सीनियर जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार सु सरुक यादुना पांगथोकिबा थरमदुदा डॉक्टर नेविदिता लायलाकपम ना हाइकिबदा नेशन अमा नत्रगा स्टेट अमा सेल थुंगी फिबम असे मफम अदुगी लेंगाक खक्तना फगतहनबा ngamloi mafam amadi sel thungi phagalange haibadi mifam adugi entrepreneur singi achauba thodang lai marama sina entrepreneur singbu pungning thogatpa amadi sakotpi bachangi haiki basidana tan entrepreneur amana amamam oduna masa masa bu thabak pi bakhangata na atopa singbu su thabak panghaliba asigumlaba khongthang sing asibu support tawmuna si haba wapam sing phungdokhe November 2025 na this is a fourth chain of KFC in Manipur and first in EMPHAL EAST. Sigumba se koina enterprise sigumba entrepreneur mayam se encourage soraga sigumba mayam tholaga thabak masa thabak pi bada nagara mi so among employer pi ba ko ai min mayam su thabak pi ba sigumba mayam se koina encourage soraga di ko ina laksabani akogi state ki economy si nagam si economy or nation si economy se si entrepreneur mayam sin na pukat pirak tragadi akoina si sarkar na economy se pagatan